Granada nisqata Arequipa kay aeropuerto hatun aeropuerto tarinko imata pasashan pero suyunchispi kunan p'unchay Arequipa nisqamanta mana kay avión kuna lluqsinchu oqlaw llaqtakunaman aswanpas chaypi hark'asqa kashan imaraykuchus Granada nisqatan tarirparinko imapaqtaq kaykunata pitaq kayta churamuran maymantan aparamuranku chikashantawa qhawarisunchis kay willakuyta hinaspa chaymanta rimarisunchis. Muy temprano se detectó esta alerta en el área de equipaje de un avión de LATAM que iba a salir a la ciudad de Lima. Esto ha motivado de que se suspenda el vuelo de este avión, como lo estamos mostrando en imágenes. Cosa yacharankichu manachu qhawariwa panay nishupunin kay delincuencia suwakuna manallin kawsay pero suyunchispi aska pipuni wiñarishan hinaspa yachanayki imaymanatañan runakuna suwakuna ruwanku qullqirayku kaytan kay Arequipa huch'uy suyupi ruwanku hinaspan kayta tarispa policíakunaña sinchikunaña qhawarishanku kay millay ima delito nisqakunata chaymi wawqiypanay ñuqanchispas imatapis tarisunchis chayqa usqhaylla waqasunchis kay policía nisqakunata chaymi wawqiypanay kunan willaykuna kanma ichaqa yachankichus imatapas qillqarikamuyta chayqa qillqarikamullay ñuqayku astawan qankunata kutichamusaykiku.